lekeleleka igama lakho liclearisheke. Angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey. Lutho Mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nilanga elilodwa la wabona uDlubhek ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngokuthola. Kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke. Isibila sipikisana amaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona into esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho. Kubhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ongakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandi lokhu njani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa uDlubhek obulele bonke labantu makuhlangela imhlangano community efuna zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangabana lo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube yobulala umuntu wasimbulala likwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje futhi kunandisa ngobe yini waphela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni waweza kuthiwa ukungixabene naye kubathi sibangana waze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi uqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola ukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli icala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithi ngakuyona ndiswa nje ngami lapha eBosbek. Okuhlungu kakhulu amaphoyisa amaye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha u30,000 kwelinye athatha u20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Yabona bani lo hlala eceleni hayi uyikhulumela ngefoni lo ngahle. Oh okay right sesiqeda mfowethu uthi noma ngathiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe emineminyaka ela ko6 ngiyiphetha ngazi ngiyishintshe ngakhuluma manje athatha le phone yokwenza zonke umhloli bena anginayo into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zabo. Okay kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduza athi kuvele kuliwa nabo ade belobe ehlasele ekhaya bafuna ukuganga kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku kwaze kwanzima
Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye, inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuyafuthi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlakanipha manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaga ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yiba bakhanda lawo matulo.